Inggih matur suksema majang ring para pamilat pacentokan sami majang ring idedani penonton sami mangdani ngaturang ando-ando paling abisan Inggih sani makin jagi kasembiang sani pinangkeun Jayanti. Ingin nama di tiang selanjutnya tosang Manggala Direksi jadi mereka Pitiang wacen indik sane Mulia Jayanti ring pacentokan wacen aksara Bali ring dageng sabuyana lagi pitiang lihin saking pinake Jayanti utawi juara 3 harapan 2 ring pemilihan nomor 4 saking ajaran tensi makanya penting rajin harapan 1 pamilat saking nomor dada 2 saking Banjar adat Geria Tengah ingin lantur ring juara 3 saking Banjar adat Sampalan juara 2 nomor 5 saking Banjar adat Tensi Jayanti sane paling utama tapi juara 1 di kering jeruk Pidaton Banjar Lakuko Kapan dia datang barusan? Ayo dicap makin ring pamilan pacentokan nyurat aksara Bali nggih. Pinake Jayanti utawi juara 3 Nikade Ayu Mpuaji Cintia Sati juara kedua
Loh De Ayu Septiari saking Banjar Adat MC. Ada yang Bu Haji saking Banjar Mentigi. Lantur juara 1 Dewa Ayu Epi, Vidya. Gede Vidya Sastra. Ayo dinasi yang macam ring sabe mangkal sabu disadan sambil disen sudah Cynthia kelas 7 kok. Kelas 7 Cynthia ya. Cynthia kelas 5. Lode kelas 5. Vidya kan kelas 5. Ayo keseratian serang sami sedulurnya dijang sampur banget dijatuhkan mewah sekali nabi sapun dijang sobiang umumkan indik sistem penilaian ring mesatu Bali budiki sane mangkin niki sampun yang boleh rekapan saking dewan juri taler ring boleh idane sarong sami sekali nabi atur dijang sane pertama wau dijang sambutan penike iki je boye je merarang juara sampun tampil mandang sukses banget niki iraga sarang sami ngajegang bahasa Bali iraga mangga setengah aja gitu. Nah niki sampun dijang boleh rekapan sampun sarang panitia dewe sampun dikiang pikayunan indik penilaianipun saning kemuliaan juara harapan 1 dengan nilai 610 saking perwakilan Banjar Adat Gria Tengah. Tenaga pemilihan Anda majin Juara 1. Juara 1. Lantur ring juara 3 niki taler saking pulin taler ring dewan juri pateng pamilot saking nomor 4 saking Banjar Adat Batu Bingung.
Pinakeun juara 1 dan 2 Sama-sama. sekali hasil puling sareng dewan juri patah niki hasilnya ini patah. Pinakeun juara 2 saking Banjar Adat Mentigi. Juara 1 saking Banjar Adat Sampalan. Pada boleh bergerak urusan. Jangan sering Majelis Desa Adat Guru Desa Alitan Penanggalan Mangde Nurehang Jaga Mutai Piala. Sapunika Prasido Pahan kawentenan pamargin Bulan Bahasa Bali sanek laksanaya oleh Desa Adat dalam Setra Batununggul Yening wenten iwang atur titiang lungsur gong renu sinampura sinap titiang antuk parang santi. Om Santi 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 Om.